Scotcher sy'n sefyll dros y gecrydd ac ein gornel ucha, gwych gan Elliot Scotcher. 3 munud ar y cloc ar tîm cartre ar y blaen yn barod. Byth di curo Bala fan hyn ar ddôl y bont, a maen nhw wedi cael y dechrau perffaith i'r prynawn. Fil, mlaen at Davies yn trio y flic lawr at Wilson. Wilson yn llwyddo i gadw'r bêl. Tackle cas ar Smith fyna. Ddau mewn i'w gilydd. Nick Pratt ddim yn meddwl dim ohoni ar y dechrau yn gadael i'r chwarae barhau, ond nawr wedi cael gair dar dyfanwr cynorthwyol. Mae'r cerdyn coch yn dod mas. Jack Wilson yn cael ei helo oddi ar y ca. Hwlffordd, mae gôl o fantest â nhw, ond dyn o fantest ar Bala. Southern at Smith. Arsan. Arsan mynd i fynd i hunan i dri. Ond o mas i arbed y dda. Cael y bêl nôl at Edwards. Croesiad gan Arsan. Venables a Mendes yn o'n aros. Mendes yn dod mas i roi cynnig arall ar cael y bêl i'r cwrt. Mendes at y posib pella. A mae Venables yn trio cael y bêl at Newell sydd yn ei gwyro i fewn at gôl. A mae'r Bala ar ddechrau'r ail hanner yn union i'r sgôr. A nawr ydy'r Bala yn gallu mynd mlaen a cymryd y blaen yn y gêm yma. Mendes yn ail gymryd y gic gornel tro yma at y posib pella. Mae Pete yno i benio i fewn. A mae Bala ar y blaen. A Pete sydd yno. Nath esgorion cwpan y gyngred ganol wythnos. Mae wedi bod yn wythnos dda i Nathan Pete. Cwarter awr di mynd o'r ail hanner. Mendes yn penio y cic gornel yna mas. Adam Roscro a'i sawdl. Y cadw y momentum nawr gyda Bala wrth i fe gael awr ar gôl. Jordan Davies yn ei ddilyn am. Mae Roscro yn mynd am yr ergyd ac am gôl. A'n gwasgu ddiheibio i Edzi. Yn erbyn a postyn a fewn. Roscro oddi ar y fainc yn ymestyn mantes y Bala. Am rediad gan Roscro. Oedd yr ergyd ddim yn ffôl chwaith. Wall at David Edwards. Lee Jenkins yn penio mas. David Edwards y galw am rhediad gan Wall. Rutherford sy'n casglu. Rutherford y croesi. Ac am gôl gan Roscro. Peniad yn curo Edzi. Edzi yn cael llaw ati. Ond Roscro yn cael ei ail o'r pnawn. A Bala yn parhau i ymestyn i mantes nhw. Edwards. Tackle gas fyna. Duggan ar lawr. A cerdyn coch i Ross White. A hedfan mewn i'r dacl. Mi oedd tro uchel gan Duggan hefyd. A'r ddau dîm yn gorffen da 10-1. Dominated once they went down to 10 men. We just kept putting balls in the box and it never fell for us. And then obviously we were relentless straight after half time, and then one fell, and then it's 1-1 and 2-1 straight away. And then I thought we just coasted the game and then did really well. Yeah, I thought the boys were fantastic first half. The way they applied themselves and the desire to stop the ball going in the net. Listen, Bala with 11 men on the pitch is a tough day. To go down to 10 men after, what was it, 12 minutes? I don't know what it was, 15 minutes. We just got it's going to be a long afternoon then, and we got to half time. Maybe I should have changed to a back four, but that's me in hindsight now and looking at things, and that's for me to decide. But in terms of the boys, I really feel sorry for the boys. I feel sorry for the people who came to watch the game, because it just ruined the game. Just ruined what would have been a decent game of football today, with two teams who want to win football matches. And second half they just had too much for us, and the goals are disappointing, but that's for us to work on and just move on to next week.